Barutabana ba le dikete di le 39 ba le bonwe ke dikotlhao ka ntlha ya tiego ya kwadiso ya lekgotla la boThePCO. Lefatshe la China le emisa dituediso tsa papadi mo mahatsheng a Afrika a le 53. Fa Victoria Mboko a igogela morago mo dikgaisanong tsa Dubai morago ga go bona kgobalo. Weso dikgang ke tsa Lesedi Television tse di go kopanyang le nna Lemi Mokgojwe. A re di simolole. Barutabana ba feta dikete di le 39 mo Botswana ga ba ise ba ikwadise le lekgotla la Botswana la taolo ya boitseanape jwa barutabana. Se ba lebanya le ditlamorago tsa semolao fa ba sa tsibogele ikwadiso. Tsholofelo Mothei ka dintlha. Barutabana ba feta dikete di le 39 ba mo kotsing ya go tlhaiwa. Go akaretsa go ka atlholelwa go fitlha dingwaga di le 3 kwa kgolegelong ka ntlha ya go palelwa ke go ikwadisa le lekgotla la Botswana la taolo ya boitseanape jwa barutabana. Modulasetilo wa ikwadiso Rafael Dingalo a re barutabana ba na le nako go fitlha kwa bofelong jwa ngwaga gore ba feleletse tsotlhe tsa ikwadiso. Go fitlha jaanong, barutabana ba le 1,016 ba setse ba neilwe dilaesense, fa dikopo tse dingwe di le 1,418 di santse di sekasekiwa. Baeteledipele ba gatelela gore go ikwadisa ke tlamo mo barutabaneng gore ba tswelele ka tiro ya borutabana, gape go tokafatsa ditshono tsa bone tsa go bona tiro kwa mafatsheng a mangwe. Sekolo se se botlana sa ditladi se amogetse mpho e kgolo go tswa kwa Fenmat. Fa leboga mogokgo wa sekolo o rotloeditse babegadikgang go tlhotlheletsa le go rotloetsa baithuti ba ba kwa tlase. Amogelang Tau o na le koo. Mogokgo wa sekolo Rre Lori Lungisani o kgothaditse bobegadikgang go etela dikolo le go nna sekao se se siameng mo baithuting. Fenmat ne a abela sekolo dibeke tsa sekolo di le 50 le didirisiwa tsa thuto e le karolo ya lenaneo la tshegetso la bone la lefatshe lotlhe le le simolotseng ka ngwaga wa 2019. Tsogang Modikwane, moemedi go tswa Fenmat, o gateletse gore thuto ke motheo wa botshelo mme a kgothatsa baithuti tota go tsaya thuto ya bone tsie. The reason why for this initiative ke gore re ba Fenmat re lemogile jalo gore education is the foundation to your destiny. Se ke mpho ya bobedi e neela sekolo se mo ngwagong ono e latelana le ya bofelo ya lefelo la didirisiwa tsa maranyane e abilweng ke Bokra ka Firikgong. Mongwe wa baithuti Lucy Tadubani o lebogetse Fenmat mpho e a netefatsa fa e tla dirisiwa ka tsela e e siameng. Sekolo se ikaelela go dira bontle mo ditlhatlhobong ka diphesente di le 82 le ntswa ba na le dikgwetlho tse di tsweletseng. Mo go tsa mafatshe a sele, China e phatlaladitse phetogo e kgolo ya leano la kgwebo e ikemiseditseng go nonotsha dikamano tsa itsholelo le Afrika. Beijing e supile fa e tla ntsha ditshenyegelo tsa ditheko mo dithotong tse di tswang mo mafatsheng a le mmalwa a mo Afrika. Kgato e go solofetsweng e tla oketsa kgwebo le pharologanyo ya ditlhotlhwa mo kontinenteng yotlhe. Tautona wa Turkey Recep Tayyip Erdogan o kgadile pego ya gore Israel e ka nna ya amogela Somaliland jaaka naga e ikemetseng. A tlhagisa gore kgato eo e ka tlhakatlhakanya kagiso mo kgaolong ya Horn of Africa. Tautona wa lefatshe la Turkey Recep Tayyip Erdogan o kgadile pego ya gore Israel e amogetse Republic of Somaliland e ikgaogantseng, a tlhalosa kgato eo e se mo molaong ebile e sa amogelesege. Fa bua kwa Addis Ababa, Erdogan o tlhalositse fa tshwetso eo e se kitla e solegela Somaliland kgotsa kgaolo tona ya Horn of Africa molemo, a supa Israel ka monwana a kaya fa ile ka go tlhakatlhakanya kgaolo eo. Tautona o gateletse fa Turkey e tshegetsa boipuso le letlotlo la melelwane ya mafatshe a kgaolo eo, a rotloetsa mafatshe a Afrika go rarabolla dikgotlhang tsa tsone ka bonosi ntle le metsenelela ya mafatshe a sele.
Mo go tsa metshameko, Township Rollers e boletse fa e tla keteka dingwaga di le 65 mo ngwageng ono ka ditiragalo tse di farologaneng tse di tla tlotlang bogolo le kgolo ya setlhopha. Kitsiso eno e dirilwe mo go itsisiweng ga babegadikgang mo toropokgolo Gaborone Bošeng. Amogelang Tau o ne a na le bone. Setlhopha sa Township Rollers se se tlhamilweng ka ngwaga wa 1961 se tshwaya dingwaga di le 65 se ntse se dira. Modulasetilo wa setlhopha Thapelo Pabalinga o tlhalositse fa go na le thulaganyo ya ditiro se setlhopha se di rulagantseng go keteka le go gopola ngwaga ono wa segopotso sa setlhopha. Township Rollers and Mama Sire have a very beautiful history together that yielded many years of success for the club. So we found it fit to commence our run from there. This run is open to all our supporters, families, community members, non-roller supporters, fitness fanatics, any and everyone that wants to come and spend a fun day with us, they are welcome. This will be a healthy, inclusive celebration for all ages. This fun run will be a family-oriented event that will see the team selling the merchandise that I showed you earlier on. There will also be lots of entertainment. We have the likes of Dr. Vo, so we encourage everyone, a multitude across all of Botswana, to be present and make sure they're part of this fun run. So more details will be shared on our Facebook page at Township Rollers and of course our other partners as well. Go ne ga senolwa letshwao la segopotso le le tla tlhagelela mo diaparong tsa semmuso tsa setlhopha. Letshwao le supa medi le boswa jwa setlhopha le le neng le dirwa ke Rre Kgothatso Ofentse yo neng a ikgapela sekete sa dipula morago ga go fenya mo kgaisanong ya go dira letshwao le. We have another initiative that we are launching this morning. This initiative is called Adopt a Player Campaign. So I have the pleasure of launching this on behalf of the team. This is a campaign that really needs all of us to support. We are launching this Adopt a Player campaign. We therefore invite individuals, corporations, and community groups to adopt a Township Rollers player in support of their welfare. Township Rollers e itsisitse gape ka ditiro tse di farologaneng tse ikaelelang go di dira di akaretsa balatedi ba bantseng ba kokoanya madi a go tshegetsa setlhopha. Amogelang Tau, Lesedi Television Sports, Gaborone. A major milestone within the club being our 65th anniversary. Township Rollers was formed in 1961 by selfless men who set out one of Botswana's most successful clubs. So the year 2026 is a momentous year for us as we will be celebrating 65 years with passion, pride, and pride. There are not very many teams that live to see this milestone, 65 years. Naletsana ya motshameko wa tennis ya kwa Canada, Victoria Mboko wa dingwaga di le 19 o ikgogetse morago mo dikgaisanong tsa monongwaga tsa Dubai Duty Free Tennis Championships morago ga go bona kgobalo. Se se diragetse di ora di sekae morago ga sena go fitlhelela legato le legolo mo tirong ya gagwe ya motshameko o. Victoria Mboko yo nang le dingwaga di le 19 o ikgogetse kwa morago mo dikgaisanong tsa Dubai Duty Free Tennis Championships morago ga go bona kgobalo mo letsogong la moja. Se se mo dira motshameki wa bosupa go tswa mo kgaisanong. Mboko o ikgogetse kwa morago a sena go fitlhelela PIF WTA Top 10 Rankings. E le la ntlha a dira jalo e sale a simolola motshameko wa tennis. Tshwetso ya gagwe e latela morago ga go tsamaya sentle go fitlha kwa kgaisanong ya mafelelo mo Qatar Total Energies Open. Fa neng a fengwa ke Carolina Machuva.
batho ba ba lebaganeng le dikgaisano ba re lenaneo le le thata la dikgaisano le na le seabe mo dipoelong morago tsa kgobalo ya gagwe. Di ne di le kaalo mo go la gompieno nna ke Lemi Mokgojwe mo dikganyeng tsa Lesedi Television Boroko.